Ingdeng thongke brahinia phong karbila meramai ningkane segamai pi ke paman ponji aphan pherangkia mai kang nipon Dipu Akaswania Saipu Johnny Strong Parapan Kachipadi PKS Film Production House Pen Kabonda Ponji Bihu Attack Alamarjan Apan Kachiparjana Bang Phua Bang Phi Kangwai Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Karbi ang long life Adap Abirta long penilisami mirinahan sepi pinia birtang ton pen arjuponikta. Ni pialam ni chinghon chinampo athepi and ponsi ingdeng thongke brahini Karbi lameramai ningkani sek amai pi ke paman ponjia puthak rong thelu pathuak lamalong pherangkia mai kang nipon. Lason si kedamtang arkoi ni phaing ko raner kebar ni Adap por phai kresia por malom bokajan sub division angkang mate lakhaing ko raisi borjan MSC constituency ke parlo angkang rong thelu mate amlokhi pathuak lamalong ingdeng thongke brahini Karbi lameramai ningkane sek amai ke paman ponji aphan KLA tirikama mai lapen KLA tiripi amai atumpen pherangkia mai ke phapon Lason si pherangkia mai long pen lam theki jai pona tengki ingdeng thongke brahini Karbi lameramai ningkane sek amai ke paman ponji aphan ni phai non nangkeleji thangthanga chekloni phai ingkora hini ingkora ke thom ingkora pli lapen ingkora pho ni pli an apoha aphan ani pathik ponlo lapena dima bangke rong thilu mate amlokhi rong plimplam pathuak lamalong si paman ponpu tangte non angton pen Karbi lameramai tirikam amai lapen Karbi lameramai tiripi amai atum pen kaning jelam the arju iksinang kame dak thongke brahini isi sancho mame mate sub committee kiseng do bangso amai pi pachun kon kado kami asik sak sedet dia pan iklem ke dam pe chenglo pichu ikim kerang hai kan itu kado kami dak rong tilu rong plam boktere arab kado kami turpat men sehala bangso sanchom kiseng kon do pan part ame kaprek dak ang tan putema dagong tilu pero may pampang tan ang tan kami kapre kasay long pimagi kemi kacirap ni bangkalan tumata kibipon kapon dolo lalo la pena ko pining abang ke isi mahat ne hut komsumang pa pangda ka som thakasi nono batai ke pining abang ke khe ka chinghon longri ka chinghon matela melam chong ka chinghon halabang so tumon nang kijap ang hek pen pining batai bang ke bang putum ka chitong du pigi walam thisi kongsuna tripia kongsuna pe pangdak lo se mahat mai pu pangdak pon alam thelo 95 branch aru me la dupo kep longria me dupo la pentri pi pen bang da bang pasini kerang sok lam thikela hello sinana tum ka do ka vita me la bangsu mai pi sekta na tum pherangki do an tame kapachithang misen ben ki thang ponye phan paklang ponye phan kupani ki chok che ke let do thai mini na tame ha da bang ke ki jong dam pasti ki dik non puta men chira do nai ta kana so ta nani na sila ay ko anta na to kan ta non pen na chi meglo si hala makso ki klam ki ta dam sek tame bidi sore na tu hin ko na ku do no ki klem na gi ki dam bidin ta anjong no Bali pathar pen presenterang Karbi ang long life Dipu Akaswania Saipu Mate Program Executive Officer Johnny Strong Parapan Patumi Arkoi ni phayeng ko raner keparni chepadi pontanglo Alangli Guwahati Akaswani Mate All India Radio Station along Pharokre Sirkebra Troksir Kebra pho aningkan woreng ke klempang chengsi Karbialam Lunkan Tomo Hirjir Lamjir Keraikom Kepachan Lapen Kepachithang Arpudengsi Radio Abirta helong kengkam che Jordunlo All India Radio mate Akaswania hongjai pen Karbi alamaki luntomo hirjir lamjir kiraikom kabirti lapen kirik kisang abangpu angbong Johnny Strong par alanglita inutlo
Alangli Pharokre Sirkebra Trok Sirkebra Pho Aningkan Guwahati All India Radio Station Mate Akaswani Kendra Long Woreng Klemdon Pangchengsi Karbi Alam Karbi Lamet Lamchong Kepachan Kabirti Lapen Kapachit Hang Arpu Mesen Pen Saemo Chipachun Pontanglo Radio Alamet Po Jonis Rong Park Surihini Rakre Troksi Aningkan Dipu Akaswani Mate All India Radio Dipu Station along Program Executive Officer Nangkisi Arkoi Nipai Thong Kebarni Laso Woreng Pen Chipadi Ponlo Laso Parman Akaswani Dipu along Akaswani Asai Khimate Casual Announcer Atum Pen Kachepadi Amai Padosi Akaswani along Jesamet Chehu Chiput Amohin Anong Kache Thangklong Saipu Rong Parapan Joy Hongthor Jarong Manpeng Alopen Archosi Okpran Keme Punji Aphan Hirjume Pajirpon Kachepati Ajay Mek Angpong Prasen Phangcho Casual Announcer Atumpen Asonason Alun Parjusi Kachepati Amaelon Warmon Padoponlo Kachepati Amaelong Dipu Akaswania Saipu Kimi Akani Sema Rong Parachor Hana Rong Pipi Pen Kechenglok Dipu Akaswania Long Kachirap Kedo An Penangana Bang Phua Bang Phiatum Chetongdun News Report Karbi Anglong Live JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwears to toys and school products. Visit JaneMart'sFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Patumi Arkoi Payeng Korener Kebarni Deephu Arboretum Cum Craft Center along Bihu Attack Po Lamar Jan along Jiparjana Bang Pu Bang Pi Kangbai Padopon Karbi Anglong Pen Bang Thong Kebari Soe Jangatum Amen Jithabdun Lason si kedam tanga por pentami Bollywood along tami penangana Karbi atum Amen Jithabdun Pen Lamar Jan along Jiparjandun Abang penangana tum Dotanglo Lason si nona por PKS Production House pen Kaselam Ponji Bihu Attack po Alamar Jana long Karbiang long along pentami Jiparjana hin aning ke hang bang phwa bang phia tuma phan phasi arnisia phan audition की बी पॉन टाइम से हमारे ऑडिशन यहाँ पे हो रहे हैं आसाम में तो अभी फाइनली दीपू में आज ऑडिशन हमारा रहा है तो काफ़ी यहाँ के लोकल जो अच्छे कलाकार हैं तो हम उनको मौका दे रहे कि ताकि वो नेशनल बॉलीवुड तक अच्छे से पहुँच सके उनको बड़ा लेवल पे मौका मिले तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एक्टरों को मौका दे रहे हैं तो जो अच्छे टैलेंटेड हैं और इसमें मैंने काफ़ी सारी फिल्म्स कर चुका हूँ और उससे अभी इसके बाद में मेरी एक साजिश वेब सीरीज़ आने वाली डिज्नी हॉटस्टार पे और बाकी ये बिहू अटैक तो हमारी है ही तो मेरे साथ में मेरे को एक्टर प्राची देसाई हैं अरबाज खान है राज बब्बर जी है रज़ा मुराद जी हैं तो ऐसे काफ़ी बॉलीवुड से बड़े कलाकार यहाँ पे आएंगे असम में दीपू हो जाए और गुवाहाटी में हमारा शूट होने वाला है तो आप सब लोगों को मिलने का मौका भी मिलेगा और ख़ासकर थैंक यू आप सब मीडिया वालों का कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप सब तक पहुँच सकें Labangso lamar jana long Bollywood lamar jana long nong kache thangklong kache parjana tum Jesamet Dev Manarai Prachi Desai Arbaj Khan Yukti Kapoor Hiten Tejwani Raj Babar Raja Murad Siva Rindani Lapen Lunsepo Sonu Nigam Sahid Malaya Lapen Zubin Gardatum Pensi Lun Ponpo Labangso lamar jana long Karbiang long ki thurmi aowe Cheparjan Bangphu Cheparjan Bangphia tum setame Adima Klong Kachepalong Dunjia Phan audition Pidun Lopusi Assistant Producer Sabina Teron Pipen Than Pachini Pon মানে আমাৰ ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে আমাৰ মানে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আগত আমাৰো কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াত কিছুমান কৰাবিলাকতো নিজৰ নিজেকে মানে এৱাৰ্ড পাইছে এৱাৰ্ডো পাইছে আৰু কামো কৰিছে আৰু আমাৰ লগত যিটো এতিয়া বলিউডো আমাৰ এনেকা কথা পাতি থাকিব আমি চুলি থাকিব আমি আগবাঢ়ি থাকিব
সিটো মানে আপগ্ৰেড হৈ থাকিব সিটো আমি ভাবিছে আৰু মানে কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টেডবিলাকতো সিহঁতে নিজে নিজে পাৰিব আকৌ আপগ্ৰেড হৈয়ে থাকিব সিটো মই চিন্তা কৰি আছে News Report, Karbi Anglong Live. लाखा के थोम चिंथोंग कॉन्स्टिट्युएंसी के पार्लो रोंगजांग फोंग बीजेपी ऑफिस अलोंग रेशन कार्ड लपेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अटुमाफान मुख्यमंत्री उद्यमिती अभियान फॉर्म के रोनपोन बांगसोलोंग चिंथोंग असोराफान कोसोंसी नोनिप्रांगता बीजेपी दो थिपेन एमईसी अविजित क्रोफान पुथोट के पहाई थुजी अफानता चुनी रिपोन थु लपेन बांगसोलोंग कातुकावे चिंथोंग अराफान लोंगनिया लेम सफारमान रेशन कार्ड फरुक्रे ट्रॉक्सीरा ट्रॉक्सिर के प्रेसी आन रोन पोनलो लपेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अटुमा फानता ओंगदुंग सुरी केप अतंका किलोंगजी अफान फॉर्माटे आलो रोन पोनलो लपेन एमईसी के चाकते कांग सेल्फ हेल्प ग्रुप अटुमा फान इसी वारसाई के में की पीते कांग लके कुमातसी लोंगहोंग के पांगरिंग जी अतुम अफान आई हेमसिता में पीजी पुसी चेचाक तेकांग लपेन बांगसो लोंग आलुहिया मान पेन कचेतोंग दुन चिंथोंग एमईसी अविजित क्रो लपेन चिंथोंग मंडल अमायफू चेयरमैन लपेन चिंथोंग मोजादार दारसिंग हांसे लपेन ओंगदुंग चिंथोंग आरात चितोंग तुनसी माई मिसेन पेन पेचुन पोनलो लपेन कुमारनी जोंगसी रेशन कार्ड अनाम एंडेट प्लोटे पार्टी पेंसी इंसाई पोनपो लपेन कुमारनी हेम जोंगसी पाकनी रेशन कार्ड दोकोक प्लोटे ए पाका बांके लेम सातु महिन पेन इंथान पोनपे जी अफान एमईसी हुकुम थोपोनलो ये दोन पेन पाकनी दोकोक पानी pamu pen ni meeting lo than lo itum karbi tumke hem prek lo pusta me lakha kere diti a hem pi phan si chigi chot diti lasi ta henia menang li dun room diti lasi non na bange hem prek puta ak le nu la sila bang so card ka akijoy lo ke paisa ni pin pen lo ke de umuta nili meeting lo ta pulo komane paisa na hem pulo te nili phan complain apino ande ala self help group phan la bang so surik ke form bakwan sidang ni keron ini ke pena anuda self help group bo pick wang pena na form ke ni tum pi dunelo la pen dode bo pelang ko ta ko nang return pusi self help group lok ta ke 500 bak le kai bo चिंथोंग पेन हेमारी रोंगफार कार्बी एंग्लोंग लाइव तांगते पिनिया दाबा बिरता के लापन से कांग तोन पनिकलो आर्नी के मी